салом дӯстон, аслан тамоми намуди варзиш ба бунияи инсон фоида дорад. Чи теннис, чи футбол, чи гӯштин ва чӣ хеле мекунед? варзиши шамшербозӣ. бале, матлаби мо ҳам ҳамин аст. имрӯз омадем ба инҷо дар яке аз толорҳои барҳаво ки дар инҷо варзиши шамшербозиро меомӯзонанд. мо низ меомӯзем ва мебинем ки чӣ нозукӣ дорад, чӣ хусусиятҳои хосро дорад. албатта имрӯз ба мо ин намуди варзишро меомӯзонанд сармураббии ҷумҳурӣ оид ба шамшербозӣ Рустам Насимов. меравем. салом шаҳло. раҳмат, марҳамат. хуш омадед ба толори варзиши мо оид ба шамшербозӣ, яке аз толорҳои беҳтарин дар ҷумҳурӣ дар шаҳри Душанбе. мебинем. ташаккур. имрӯз мо мехостем нозукиҳои ҳамин намуди варзишро омӯзем ва умуман як рӯз шогирди шумо ҳастам, дар ихтиёри шумо ва мехоҳам ки ана ҳамин варзишро ба ман омӯзонед. инчунин дар ин баробар шояд бинандагон низ аз ин намуди варзиш бештар огоҳӣ ёбанд, бештар маълумот гиранд. хоб, мушкил надорад. як рӯз, ду рӯз ин умуман барои варзиш ин кам аст, но то ҳадди имкон ҳамин мухтасар карда, оддӣ карда мефаҳмонем. ташаккур. ва чуноне мебинем инҷо олатҳои махсус мавҷуд аст, асбобҳои махсус ва инчунин роҳрави махсус низ ҳаст. мо завқ дорем чӣ хеле гуфтед, вале мо на он қадар маълумоти кофӣ дорем. хоб, шумо дуруст қайд кардед, чӣ тавре ки мебинед таҷҳизоти варзишӣ, мана аппаратҳои электроние ки ҳозир дар варзиши шамшербозӣ ин чизо муҳим аст, бе ин чиз мусобиқаҳо тасаввур карда намешавад. мана чизҳои бехатарӣ бигӯем ниқобҳои махсусе ки ба талабот ҷавобгӯ ҳастанд. мана шамшерҳои чӣ хеле ки шумо мебинед, шамшерҳои олимпӣ ба ҳисоб меояд. мана шамшерҳо чанд намуд мешаванд. шамшерҳое ки фақат дар толор, дар тамрин истифода карда мешавад ва шамшерҳое ҳаст ки мана бинед фарқ мекунанд. шамшерҳое ҳаст ки барои мусобиқа, барои баромад ва барои тамрини рақобати мисол вай кардан аст. ҷавобгӯ ҳаст. бале, ба талабот ҷавобгӯ ҳаст, ба стандартҳо ҳам ҷавобгӯ ҳаст. яъне ки ин шамшерҳо чӣ тавре ки шумо мебинед, шамшерҳои электрикӣ, яъне ки бо чизҳои электрикӣ симу пайваст шуда, бепайвастшавӣ кор кардан ва мусобиқа бурдан чи номумкин аст. ва инҳо чӣ қадар вазн доранд? сабук буданд? сабук дар назари аввал ин сабук метавонад. вақте ки машқ карди, тамрин карди, аллакай уже ҳис мекунед. оли мо оли ягон дақиқа пас ки кардем, баъд худтон баҳо метиҳанд. ин намуди ки ҳозир шумо дар даст гирифтед, ин намуди яроқ, номаш шпага мебошад. шпага яъне дар шамшербозӣ се намуд яроқ ҳаст. се намуди яроқ дар мо имрӯз ба шумо шпагаро меомӯзонем ва шумо дар даст шпагаро хабидагӣ. шпага ин яроқи яъне сих кардан, бале, ин яроқи сих задан аст. яъне ранги табар задан мумкин нест, айрӯи қоида мумкин нест, фақат сих задан. бале, шпага ин яроқи сих задан аст. якум дуюм ки шпага ба тамоми аъзои badanda чи яъне мумкин аст ки бале. якум дуюм вазни шпага, вазни ҳамаи шпага аз 720 то 750-770 грамм мерасад, вобаста аз дастае ки шумо қабида истода дар дастон. дастаҳом ҳар хел мешаванд. чӣ тавре ки шумо дидед, дастаи фаронсавӣ ном дорад. ин дастаи фаронсавӣ, бале, дастаи рост, дастаи фаронсавӣ. агар ки дуруст тарҷума кунем, дастаи фаронсавӣ. даста пистолет мегӯянд. яъне ки ба монанди тапонча аст. бале, ба монанди тапонча дар дасти варзишгар хушрӯ меистад, яъне ки хулай. бале. не ки ҳеҷ мушкиле надорад агар варзишгар бо ин намуди даста ё бо ин мушкил надорад. ин интихоби ҳар як варзишгари худаш мебошад. интихоби вале метавонад ки дар як мусобиқа, дар як баромад муҳорибон аз як таваш аз ин намуди даста истифода кунанд, як таи дигараш аз як варзишгар ми? яъне ки ду варзишгар бо ҳар хел даста, бале, мушкил надорад. ташаккур. ва ман гумон мекунам дар бораи ин яроқҳо мо аллакай камтаре
маълумот гирифта тавонистем ва акнун мехостам дар бораи ана ҳамин ниқобҳо маълумот диҳед. Инҳо ҳам як вазни хоси худро доранд? Доранд, вазн доранд. Чӣ тавре ки шумо мебинед, онҳо ниқобҳои вай ҳастанд, не ки вазбин ё ки мушкил нестанд. Нет. Вазбин мушкил нестанд. Аз мисол мумкин ки ба назар расад камтар хеле байтар бошад, но ягон нороҳат ягон нороҳатӣ ё ки мояе барои нигоҳ кардан намекунад. ина метавонед шумо худтон бинед, ба чашмотон мебинед ки ягон мушкилӣ барои дидан, барои вай кардан нест. оҳанаш аз сими ки имана печонда шудагӣ аст, ин аз лаборатория ва стандартҳои ҷаҳонӣ гузаштагӣ, яъне ки дар мусобиқа, дар тамрино, мусобиқаи дохилӣ به این چیز عموما تصور کردن شمشیربازی حاضر زمان رو به نقاب تصور کردن عموما دشوار است و نه تنها حاضر زمان پیش هم از نقاب استفاده میکردن. بله درست و این یکی از قاعده های بی‌خطری شمشیرزن میباشد. بله به این داور شما رو عموما در من اگه راهروی شمشیربازی راه نمیدهد از روی قاعده های بی‌خطری. پس من حالا این را میپوشم و گمان میکنم باز لباسی مخصوص نیست هست. این لباس‌های شمشیربازانه باشن، یعنی که شمشیربازان پیش از تمرین و برآمدن به مسابقه البته لباس‌های حتمی لباس‌هایی که جوابگو هستند به طلبات بی‌خطری، بعد حتما رنگشون باید سفید باشد. حتما ما از میگم برای چی در قفا نسب و جمهوری یعنی نوشته می شود. بله نصب میکنیم در دست‌ها در طرف چپ و راست نشانه های همون جمهوری که از کدام جمهوری که برآمد میکنیم. بله برای بانوان بو هست معنی بی‌خطری پلاستیکی معنی چخیلی که شما میبینید بیایید شما بی‌خطری معنی چخیلی که میبینید این برای بانوان حتمی است. به این عموما ممکن است برای بانوان برآمدن در مسابقه ها، انا برای جوانان پسران باشد اختیاری، اگر خواهند مرحمت، نخواهند مشکل ندارند. این از تگ این میبیاد بالا پوش. این لباس اول این رو با این رو. بله لباس حتمی باید سفید باشه. برای چی ما شما برای آنکه اگر تاریخ نگاه کنیم پیش من این نه راهرو و نه اپارات‌های الکترونیک نبودن. راهرو شاید که بود، نه که اپارات‌های الکترونیک وجود نداشتند، یعنی که حساب کنک و وایکنه وجود نداشتند. به همین خاطر لباس‌ها سفید بودند و نوک شمشیر با رنگ سرخ شکیده میشد تا اینکه بعدی هجوم کردن، بعدی وای کردن معلوم شود. بله به همین خاطر تا ضربه خورده است. بله از روی انا همین نشانه ها معین میکردن که غالب اومد. بله درست شما گفتید. به همین خاطر همون تاریخی سفید آمدید تا روزهای ما همین سفید ماند. و حالا که من لباس های این نمودی ورزش رو بر کردم، همین را میخواستم پرسم که تا چه اندازه زنها به این نمودی ورزش هوس دارند، ذوق دارند و میآیند و شما درس میگذارید؟ البته این یگان مشکلی ندارد. زنها هم میبینن با طالاری ما مشق میکنن. با این نمودی ورزش برای بانوان بهترین ورزش به حساب میرود، از سببی که هم بی‌خطر است، هم بی‌خطر چیزای بی‌خطری دارند، هم بگیم یک لباس پیراهن خوب و یک وای دارد. گویم هم زیب میتید، هم بهترین است، هم بی‌خطر است. برای به همین خاطر بانوان میبینن شوق زیاد دارند. شما درست گفتید کودکان، خردسالان، کلانسالان، دختران میبینن مشق میکنند و همین ورزش رو انتخاب میکنند بانوان. تشکر. درس امروزه را شروع میکنیم. شما تیار هستید؟ بله. شروع میکنیم. چطوری که ما گفتیم، چطوری که همگان میدونن، تمامی ورزش اول از گرم کردن بدن است، یعنی از مشق اول قبلی دویدن، یک وای کردن، گرم شدن، بعد با مشق شروع میکنیم. خب شما تیار هستید؟ الان چطوری گفتیم از دو سر میکنیم، دور رو تمام میکنیم، یک دور دیگه پیاده راه میگردیم
то ин ки нафасро рост карда, дастҳоро бардошта, чуқур нафас кашида. Сар мекунем аз даст, аз банди даст, яъне ки оста мулоим ягон ва ё ҳаракатҳои сахт кардан мумкин нест. Аввал оҳиста баъд шурӯъ мекунем гарданамро сарамро тол метем, аввал ба чап, баъд ба рост мулоим бе ягон сахт. Баъдан мегзарем ба кифтҳоро ба пеш, ба қафо, бале, мегзарем ба миёнро камтар вай мекунем ки ҳаракаташ хубтар шаваду ҳангоми машқ зарар нашавад. Бале, пойҳоямонро бале, ба дигар тараф. Офарин. зонаҳоро вай мекунем ки чӣ нашаванд. Анам хе. По. Бале. Аку. ин ҳамон машқҳое ки мо субҳгоҳон бале, аку мо ози аз бас ки шумо якум рӯз ва вақти мо наонқадар бисёр аст, мо ин чизҳоро ҳаракат мекунем, кӯтоҳтар кунем, мухтасар кунем, не ки дар тамринҳои ҳаррӯзаи мо ба ин чизҳо мо таваҷҷӯҳи зиёд медиҳем. Дар ин ҷо ҳаракатҳо бисёр ҳастанд, яъне ки аз паридани оддӣ сар карда бо дигару дигар, яъне ки ҳозир ман нишон метиҳам, шумо баъди ман такрор мекунем. Дастҳоро мемонем дабан миён ва пойҳоро наздик монда ба болои мепарем. Бале, нигоҳ кунед. яъне ки на он қадар мушкил аст. Марҳамат. Бале. Беҳтарин, мулоимтар. Бале. Беҳтарин. Дуюм бо як по, бо пои рост. Марҳамат. Бо як по. Бале. Анакун дави оддӣ баъди ҳар як ҳамин чиз бай. Дави оддӣ. Агар тезтар кунем ҳамин ҳаракатро бо хубтар мешуд. Яъне вазифаи мо зер накардани ҳамин. Бале. Тайёре? Рафтем. Тестар. Бале, офарин. Ай, ин буд як ҳаракатҳои барои по. Аввал мефаҳмонам, агар ки вақте ки мисол кор намекунем бо шамшер, нукаш поёнтар бошад, бо бехатару хубтар мешавад. Яъне ки инам бале, инам муҳим аст. Анакнун чӣ хеле ки дар тамоми варзиш ҳаст ба қавли стойка. Тамоми варзишгарон як стойкаву як тарзи истони худро доранд. Бале, доранд. Шамшербозӣ ҳам ҳамин хел. Яъне ки қадамои аввалин аз тарзи истодан. Яъне ки шумо чапдаст, чапана ёки ростана? Ростана. Варзишгароне ки ростана ҳастанд, дасти рост ва пои ростшон дар пеш ҳастанд. Хоб, ин ҳозир нишон метиҳем. Яъне ки почора барнамитар пойҳоро мемонему 35-40 сантиметр пои пешро пеш мепартоем. Камтар дига кушотар. Бале, бас. Пеш мепартоем ва чӣ? Варзишгари шамшербоз бояд наистад. Зону ва пой фақат нигоҳ мекунанд ба пеш. Яъне ки каҷала мондан мумкин нест. Не. Фақат пеш нигоҳ мекунанд. Фақат нигоҳ мекунанд пеш. Ҳам зону, яъне ки ҳам нуки по. Фаҳмо, зонуи қафо ҳам ҳамин хел, намеғалтад пеш. Рост. Ин чӣ буд? Ин тарзи истодан. Бале. Ин тарзи истодан. Анаку тарзи яроқ қапидану ҳаракат. Яъне ки аввал сар мекунем аз ҳаракат, баъд мегзорем ба яроқ. Як дақиқа. Нигоҳ кунем. Чӣ хеле ки мо гуфтем, дасти пеш, дасти рост ва пои рост дар пеш меистанд. Ҳамин ҳаст? Бале. Яъне анам хе меистад. Фақат чӣ? Фақат тарафи ҳариф, бале, тарафи ҳариф
نمیخزیم خب انم خه طرف بله بله بهترین اگر من نمیدونستم گمان میکردم شما خیلی باز با این نمودی ورزش یعنی که دستی پیش دستی قفا و دستی چپ برای آدمایی که نو سر میکنن در بالا میستد انخه میستد بله برای آدمایی که نو سر میکنن برای ورزشگرای نو سر میکنن در اینجا میستد خب در بالا دستی پیش با پای پیش باید تخمینا در یک وای باشند بله این سطح ها چی با شمشیر این طرف محافظت میکند خب فهمو ها یعنی که دستی که شمشیر دارد نه دوری بعد ما میپرتویم میشه نه میچسبونیم 10 سانتی متر من 10-12 سانتی متر 4 چلیک میمونیم این دست نمیمونیم بله یعنی که نه دور نه نزدیک خب نه این قفا راستی پا حرکت های شمشیر بازون هنگامی که شمشیر باز با پیش حرکت میکند نه پای ها قطعی با پیش حرکت میکند سر میکند از پای چی از پای پیش ایستاده یعنی که از بعضی آدم‌ها چپ است یا از پای پیش ایستاده یعنی که هنگام حرکت با پیش از پای پیش ایستاده سر میکنیم هنگام حرکت با قفا از پای قفا یعنی نگاه کنید من نشون میدم وقتی هنگام حرکت با پیش چی از پای پیش سر میکنیم پای پیش میبریم چند که پای پیش بردیم همون قدر پای پیش چی پای قفا را میبیاریم حمله ورزشگر بر رقیب خود چی طور صورت میگیرد یعنی که با دستی که ما وای داریم یراق با دستی که یراق داریم هنگامی به هجوم رفتن اول سر میکنیم ای دست یعنی که اول دست میرد بعد چی پا بله فهمیدین این برای دست اینه که تو خیلی راست کردن رکن انم خیلی این دست اگه خفای پرتوی بهترین میشد بله فهمو انم خیلی بهترین برای نگاه داشتن موازنت این خیلی خوب است نه که بنابراین نه یک در یک وقت یک بله با پای خود نه این خیلی نمیکنیم اینا این برای حمله های آسان شما چی باید محافظت کنید خودتون هم خیلی است محافظت 4 ما شما نشون میدیم از یک دقیقه چی طور صورت میگیرد دست چی با یک طرف میبریم به این طرف بله این رقمی 4 اکنون نگاه کنید آهسته بشینید آهسته باز من گویا که حمله میکنم شما چی محافظت بله رقمی 4 چطور بله فهمو یعنی من شمشیر شما رو تیغ شما رو به اون طرف میبرم بله از چیزی خود از بدن خود دور میبرید و خود رو چی محافظت میکنید حمایت میکنید بله یک بار دیگر آهسته بله بهترین این بود محافظت رقمی 4 میگذاریم بعد دوم محافظت رقمی 6 رقمی 6 چگونه است رقمی 6 رقمی 6 خیلی که 4 بود به طرف چپ بله 6 به طرف راست یعنی بله یک بار دیگه وابسته است از کدام طرف تیغ حریف به ما نزدیک میشه یکمش دویمش آنکه خیلی که ما گفتیم هر یک ورزشگر اصول خود رو داره طرز محافظت خود رو مثلا با یک آدمو با یک ورزشگران 4 خلایتر با یک آدمو 6 با یک آدمو 9 8 اونجا گفتم که 9 تا کدامش که بعد دویم یک وقتی محافظت نمیکنی که برای کی وای نشون نتیده همه چیز یک خیل کردن گیریم اونجا بله شمشیر بازی اول وظیفه ما زدن هم که باشد نه که پیش از زدن چی ما باید فکر کنیم یک طرز فریب کنیم که خود نخوریم همون تیغ حریف رو بله انکو بگذاریم با محافظت رقم 6 این میرد دیدین یک بار دیگه نگاه کنید آهسته بله دوری بعد شرط نیست انم خباس دیده این خودش همین بسنده است اکنون چون میکنیم پیش از تمرین یا پیش از برآمدن مسابقه ورزشگران یک اصولی خودشون دارند گویم سلامی خودشون بله یعنی که چون میکنن نوک شمشیرشون نوک شمشیر رو چون میکنیم امخه میکنیم بس نه امخه
мисол варзишгарон чун бошанд, агар ду нафар бошад якдигарашонро мекунанд. Агар ки довар бошад, ҳам якдигарашонро мекунанд, ҳам доварда. Агар ки ҳам бо ваё бошанд, мухлисо бошанд, ҳам якдигарашонда, ҳам доварда ва чи ҳам мухлисонда. چنانه در اولی برنامه قید کردیم که ما تنها ذوق داریم، هوس داریم و خواهش داریم، ولی نه اونقدر تصورات کافی. گمان میکنم امروز معلومات بسیار گرفتیم و هنگام تمرین هم چیزهای بسیار را آموختیم و اکنون من حداقل میدونم که چگونه مشق میکنند ورزشگران این نمود ورزش و چه چیزها را باید دانند، چه چیزها در مد اول میستد، یعنی چه خیلی گفتید سرعت نه بلکه دقیقیت و همون وقت درست را معین کردن. تشکر که اینقدر معلومات های خوب دادید به ما، تشکر که وقت جدا کردید و این نمود ورزش را به ما آموزانیدید. با شما هم تشکر زیاد، سلامت باشید. ما شاد هستیم که هستن نفرایی که به این ورزش ذوق و شوق دارند و امیدوار هستیم که خردسالان کودکان جمهوری به این نوع ورزش با این نوع ورزش زیبا شوق و ذوق زیاد میکنند و چطوری که میدونین شمشیربازی این نمودی المپی میباشد، یعنی که المپی میباشد، یعنی که اومده تمرین کنند، یک مهارت خودشون زیاد کنند، در مسابقه‌های بیرون از جمهوری اشتراک کنند، یک گویم یک ورزشگرای بالایقت و موفق و وطن دوست شوند. یعنی ما تیار هستیم، ما درهای ما شده است برای همه کودکان، برای همه آنانی که شوق و ذوق دارند و میخوان با این نوع ورزش تاریخی و چطوری که گفتیم المپی و به نهایت زیبا شناس و آشنا شوند و مشق کنند. مرحمت بیان. بله. تشکر. و دوستان عزیز، اگر این برنامه به شما پسند آمد ما خیلی شاد هستیم. تا دیدار نوبتی خیر. خیر.